Dobar dan, dragi prijatelji, pratitelji pekara Ružmarin selačkog kruha number 1. Evo, što se tiče našega božićnog kruha Natale, imamo pozitivne dojmove, na što sam jako ponosan. Normalno, ja kao pekar, kao javna osoba koja proizvodi taj proizvod, svaku kritiku moram primiti i svakom kritikom se moram naučiti nositi. Što se tiče užitka, što se tiče ukusa, što se tiče izgleda, nemam apsolutno nikakvih kritika, na što sam najviše ponosan. Sad, zašto snimam ovaj video? Snimam ovaj video iz razloga tog što je najveća kritika cijena proizvoda. Dragi prijatelji koji ste dali tu kritiku, a šta danas nije skup? I meni je skupo, svaki užitak je skup. Ja mislim da pravi Bračanin, pravi Dalmatinac zna pošto je kilo smokava, i to suhih, nesumporanih, čistih. Ja mislim da pravi Dalmatinac, Hrvat, zna koja je cijena suhica, grožđica i sama njezina priprema traje 12 sati. Mislim, glupo je, nažalost, svaki ima svoje pravo. Glupo je kritizirati cijenu ako nisi probao taj užitak. Jer, dragi ljudi moji, čokolada je užitak. Jedna je užitak. Pa samo se stavite, samo pogledajte cijenu Milka čokolade. Ali ja mislim za ovaj zdravi užitak da sebi priuštite jednom tjednom, to nije skupo. Ja nikoga ne prisiljavam da mora kupiti božićni kruh, nego jednostavno želim oživiti naša Celjca, naš otok Brač. Jer mi smo previše išli unazad. Niko se ne trudi, žive se iz dana u dan. Ja pokušavam koliko mogu, šta mogu. Zna se koliko košta, šta košta. Evo, ovim putem mogu zahvaliti djelatnicima PZ Seljčanke i direktoru koji su se potrudili izaći u susret, šta meni nije moguće zbog velikih obaveza, velikog posla, da naš božićni kruh još zamotaju u celofan i prilože kupcima. Dragi prijatelji, nemojte ovo shvatiti ozbiljno. Svaki ima svojih 10 eura u žepu, radi šta ga volja. Ja nisam ljut, nego jednostavno želim da znate, svaki užitak je skup. Iako moj božićni kruh je najbolji užitak. Nadam se da ćete moći priuštiti. A ko je slabe platežne moći, ko nema novaca, nek mi se osobno obrati, ja ću mu ga pokloniti. Još jednom, i neću više ponavljati, sretan Božić i Nova godina, ja to svima želim. Budite mi živi, zdravi i veseli, čuvajte mi se.